Da bi dete progovorilo, mora i telo da se pokrene. Razvoj govora i motorike su usko povezani u mozgu i razvijaju se istovremeno. U ranom razvoju pokret je prvi način na koji dete upoznaje svet, kroz okretanje, puzanje, sedanje, hodanje i igru rukama. U mozgu se grade mreže koje kasnije podržavaju govor, pažnju i planiranje. Motorni govorni centri u mozgu nalaze se blizu i stalno komuniciraju. Zato razvoj grube motorike, ravnoteže, koordinacije i kontrole tela stvara osnovu za finu oralnu motoriku i govor. Kada dete pokreće telo, mozak uči da planira i organizuje pokrete. Te iste veštine su potrebne i za govor, jer i govor je niz precizno usklađenih pokreta. Kod dece sa kašnjenjem u govoru često vidimo i izazove u motorici. Podržavajući pokret i igru, mi istovremeno jačamo i govor. Ako imate dilemu oko razvoja govore ili motorike svog deteta, javite se našem timu logopeda i defektologa u logopedskom centru Logosteps.